Reka nizere ko umeze neza cyane wewe wahisemo gukurikira Kan TV. Nitwa Amani Areba Hasani. Iyi ni Kan TV nk'ibisanzwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kugana ku makuru akomeje kuvugwa mu mikino ni menshi cyane. Turaza guhera mu Bwongereza, turaza guhera hanze y'u Rwanda. Imikino ya UEFA Champions League yarangiye, tuze gukomereza nyine n'ahangaha mu Rwanda niho turi busoreze. Turasoreza ku mukino warangiye uhuje ikipe ya APR FC n'ikipe ya Kiyovu Sport, maze ikipe ya Kiyovu Sport bakomeza kuyikinagariza ku mwanya wa nyuma. Turaza kurebera hamwe ibyo abafana ba Kiyovu Sport bakomeje gusaba, ndetse nta nubwo basaba abafana, ahubwo barasaba inzego nkuru zo muri guverinoma, dore ko batabaje na perezida rwose wa Repubulika y'u Rwanda. Reka rero duhere ku mikino ya UEFA Champions League yaraye ibaye. Ni ikipe ya Arsenal yatsinze AS Monaco ibitego 3-0, naho FC Barcelona itsinda Dortmund bigoranye ibitego 3-2 mu mukino w'umunsi wa gatatu wa UEFA Champions League. Iyi mikino yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 11 Ukuboza, ni mu ijoro ryashize. Umukino wa Arsenal na AS Monaco watangiye utuje cyane. Iyi kipe yo mu Bwongereza yiharira umupira, ubona ko iyo mu Bufaransa nyine ifite amaheri yo gutangira yugarira. Mu minota 20 Arsenal yatangiye gusatirana imbaraga zikomeye, ariko rutahizamu Gabriel Jesus inabyaza umusaruro amahirwe yagendaga abona. Ku munota wa 33 Martin Odegaard yazamukanye umupira mwiza awucomekera Gabriel Jesus wahinduye imbere y'izamu. Usanga wa musore umeze neza cyane muri iyi minsi. Bukayo Saka atsinda igitego cyiza cya mbere. Ikipe igice cya mbere cyarangiye Arsenal n'ubundi itsinda igitego 1-0 AS Monaco, bikomeza kwanga cyane. Mu gice cya kabiri rero The Gunners yasubiye mu kibuga yiminjiramo agafu ku munota wa 79 gusa. Saka yatsinze igitego cya kabiri. Kai Havertz wari winjiye mu kibuga asimbuye yashyizemo agashingura cumu nyine ku munota wa 88. Umukino warangiye Arsenal yatsinze AS Monaco ibitego 3-0 ijya ku mwanya wa gatatu n'amanota 13. Undi mukino rero wabaye kandi wari utegerejwe na benshi, ikindi kandi wari unakomeye, ni umukino FC Barcelona yatsinzemo Dortmund bigoranye cyane ibitego 3-2. Manchester City yo byanze kabisa, kuko yatsinzwe na Juventus ibitego 2-0. Ikomeza kuba mu bihe bibi irimo, kuko mu mikino 10 heruka gukina mu marushanwa yose yatsinzemo umwe gusa wa Nottingham Forest. Ya baba City byanze. Pepe Guardiola asinze ukuntu rwose ari buze kubyifatamo kabisa. Aba basore ndabona bakomeje kumutengu. Indi mikino rero y'abagani, AS Milan yatsinze Red Star Belgrade ibitego 2-1, mu gihe Feyenoord yatsindaga Sparta Prague ibitego 4-2. Stuttgart yanganyije na Young Boys ibitego 5-1, mu gihe Benfica yanganyije na Blogana 0-0. Muri ubu buryo bushya bwa Champions League nyine amakipe yose ashigaje imikino 2 kugira ngo nyine amajonjora abe yarangira, amakipe nyine amanuke yandi akomeze. Amakipe 8 ya mbere azabona itike ya 1/8, aho kugeza ubu ari Liverpool yamaze kuyibona ifite amanota 18 kuko ntiratsindwa cyangwa nginganye. Ikurikiwe na FC Barcelona ifite amanota 15. Arsenal ni ya gatatu, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan, Brest na Lille ya munani, zose zinganya amanota 13. Iyi Arsenal yo ifite amanota, iyi Arsenal reka mbarebere nyamuneka. Iyi Arsenal kanze mbabwire amanota yo ifite kuri ubu ngubu rwose. Iyi kipe ya FC Barcelona yo ifite amanota 15. Reka nze mbabwire Arsenal ibyayo. Arsenal yo ifite amanota 13 nyine, inganya n'aya makipe yose tubonye, yaba Brest, Inter Milan, Lille na Aston Villa, Bayer Leverkusen, zose zifite amanota 13. Yes, andi makipe 16 akurikiyeho azakina imikino ya kamaramaka mu gihe yaba atisubiyeho mu mikino 2 isigaye.
muri iki cyiciro harimo amakipe y'amazina akomeye nka Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Dortmund, Atletico de Madrid, Juventus na AS Milan, amakipe akomeye rwose cyane. Ni mu gihe kandi icyiciro cy'amakipe 12 ya nyuma asezerwa kugeza ubu arimo Paris Saint-Germain, RB Leipzig n'ayandi. Imikino y'umunsi wa karindwi izakinwa tariki ya 21 n'iya 22 Mutarama 2025. Yes, nuko rero biba bimeze hakujya, nuko biba bimeze, ariko tuza n'umundi dutambuka twerekeza hano mu Rwanda. Reka tubabwiye ko Arabia Saudite yahawe kwakira igikombe cy'isi cya ruhago cyo muri 2034. Mumbarire ngo harabura imyaka ingahe? Niba mwabyumvishe rero turimo turaza dutambuka gake gake tuza tugera hano mu Rwanda. Arabia Saudite ubu tugeze ku umugabane yes, Arabia Saudite yemejwe nk'igihugu kizakira igikombe cy'isi cya ruhago muri 2034 mu gihe iri rushanwa rya 2030 rizabera muri Espagne, Portugal na Morocco. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Ukuboza 2024 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ibihugu bizakira igikombe cy'isi cya 2030 na 2020. Nyuma yo kwemerezwa mu nama idasanzwe y'iri shyirahamwe ni 2034 amashyirahamwe 211 agize FIFA yose yitabiriye inama hifashishijwe amashusho. Ibihugu bizakira amarushanwa abiri ataha byemezwa binyuze mu matora. Itora rya mbere yatoranyije Uruguay, Paraguay na Argentina nk'ibihugu bizakira imikino 3 yo kwizihiza imyaka 100 ishize igikombe cy'isi gitangiye muri 2030. Itora rya kabiri rero yemeje ibihugu 3 bizakira igikombe cy'isi muri 2030 ndetse na Arabia Saudite nk'igihugu kizakira irushanwa rya 2034. Ibihugu byatangaga amajwi yabyo binyuze mu gukoma amashyi imbere ya kamera abinyuze ku murongo w'amashusho wari watanzwe. Yes, nuko byagiye bimeze. Ikindi twababwira nuko muri iyi nama u Rwanda rwari rwashyigikiye cyane Arabia Saudite ubusabe bwo kwakira igikombe cy'isi cya 2034 werekeza hano mu Rwanda. Reka tuze rero tugere hano mu Rwanda tubabwire ikirimo kiravugwa. Nta kindi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje rwose. Kiyovu Sport tuzi kuva kera, Kiyovu Sport nyamuneka tuzi kuva kera ari ikipe ikomeye yahanganaga na Rayon Sport igihe APR itaraza. Kiyovu Sport iramanutse, imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Kiyovu Sport iramanutse, hatagize igihinduka Kiyovu Sport iraza kumanuka kugeza amaginga ya iri ku mwanya wa nyuma. Harabura imikino 2 gusa kugira ngo fazare irangire. Kiyovu Sport iracyari ku mwanya wa nyuma, birababaje cyane. Rero abafana ba Kiyovu Sport batabaje perezida wa Repubulika. Abafana ba Kiyovu Sport batabaje perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera ibibazo by'uruhuri iyi Kiyovu Sport irimo bishobora no gutuma imanuka mu cyiciro cya kabiri. Mana we, ni igikorwa abafana bakoze mu mukino ikipe yabo yatsinzwemo na APR FC ibitego 3 ku busa mu mukino w'umunsi wa 4 w'umunsi wa 10. Umunsi wa 4. Umunsi wa 4 wa shampiyona wabaye kuwa gatatu tariki ya 11 Ukuboza. Ni umukino w'ikirarane. Aba bafana bari bitwaje ibyapa byanditseho amagambo atabaza perezida Kagame bavuga ko ikipe yabo iri mu manga. Ubu butumwa bwagiraga buti: nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abakunzi ba Kiyovu Sport turatabariza ikipe yacu ngo mudukure mu manga turimo. Amafoto rwose turagenda tuyabereka cyane, amafoto twayabonye. Urucaca ubu maginga ya ruri ku mwanya wa nyuma muri shampiyona y'u Rwanda n'amanota 7 gusa. Iyi kipe iri mu bibazo bikomeye yatewe n'imyenda yari ibereyemo abahoze ari abakinnyi bayo.
perezida wayo Nkurunziza David aherutse gutangaza ko ibihano byafatiwe n'ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA byatumye badakinisha abakinnyi 13 bari baguze. Si ibyo gusa kuko iyi kipe ifite ibibazo bikomeye bya mikoro bituma abakinnyi bayo badahembwa, nubwo mbere y'uyu mukino yari yagabanyije nyine umwenda, yari yagize igenda igira icyo utwo ibahembamo nyine mu rwego rwo kugabanya umwenda no kugira ngo aba bakinnyi bajye mu kibuga bakineye. Baba we irababaje we Kiyovu Sport we, urambabaje ariko nta kundi niko muri football bimera. Uyu munsi bishobora kuba ari byiza ariko ejo n'ejo bundi ibintu birahinduka. Nyamuneka mwihangane, uyu munsi murahanga ariko namwe ejo buriya ntawamenya aho muzaba mwicaye, wasanga ari mwebwe muzaba n'ubundi mukiri ku mwanya wa mbere. Dusoza rero, reka dusoze kuri iyi kipe ya AS Kigali yahize kuba ikipe ya mbere ikoze mu jisho Rayon Sport muri shampiyona. Iyi kipe ya AS Kigali yarakaye, ifite hariya rutahizamu Emmanuel Okwi. Mu mikino 4 uyu Okwi afite amaze gukinira ikipe ya AS Kigali afitemo ibitego 5, mu gihe Ifari Nganye wa Rayon Sport mu mikino 5 amaze gukina afitemo ibitego Ifari Nganye afite ibitego 6, Emmanuel Okwi mu mikino afite ibitego 5. Numva ni ba rutahizamu bari ku rwego rumwe kandi ibintu rwose bimeze neza. Ni umukino uzaba utoroshye. Ubwo rero reka tubabwire ko ikipe umunyamabanga mukuru w'ikipe AS Kigali Nshimiye Joseph yavuze ko biteguye gukora buri kimwe gishoboka ariko bakegukana intsinzi mu mukino w'umunsi wa 13 wa shampiyona bazahuriramo na Rayon Sport ku wa gatandatu. Nshimiye yatangaje ibi mu gihe Rayon Sport ya mbere ari ya mbere ndetse idaratsindwa muri shampiyona izakirwa na AS Kigali muri uyu umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium saa 12 z'umugoroba, ni kuwa gatandatu. Kandi ubwo uwo mukino uzaba ukinwa mbere yaho ikipe ya APR FC izaba yakinye na Mukura Victory Sport. Cyo twababwira nuko nyuma y'imikino 12 imaze gukinwa Rayon Sport iyoboye shampiyona n'amanota 30, ikurikiwe na AS Kigali bagiye guhura ifite amanota 23. AS Kigali irarushwa na Rayon Sport ya mbere amanota irarushwa na Rayon Sport ya mbere amanota 7 gusa, mu gihe iyi Rayon Sport irusha muke wayo w'ibihe byose APR FC amanota 8. APR yazamutse nyuma yo gutsinda Kiyovu rwose. Ikipe ya APR FC yazamutse yicuma ku rutonde rwa shampiyona kugeza ubu ni ya 4. Reka tubabwire rero ukuntu urutonde rwa shampiyona ruhagaze magingaya hanyuma yuko ikipe ya APR FC rwose imaze gutsinda Kiyovu Sport. Kiyovu Sport n'ubundi ni yanyuma ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 17, mu gihe Rayon Sport ari ya mbere n'amanota 10 n'amanota 30 imaze gukina imikino 12. APR FC ifite ikirarane kimwe. Ikipe ya AS Kigali rero ni ya 10 nako ni ya kabiri ifite amanota 23, mu gihe APR FC na Gorilla Football Club banganya amanota. APR FC ni ya 4 kubera ko Gorilla yizigamye ibitego 8, mu gihe APR FC yo yizigamye ibitego 7, ariko APR FC ifite ikirarane kimwe. Hari umukino rwose itarakina. Andi makipe ikipe rwose ya Polisi na Gasogi biranganya amanota mu gihe ikipe ya Vision rwose andi makipe atorohewe ni uguhera kuri ikipe ya Etincelle ya Muhazi. Reka duhere kuri Muhazi kuko Muhazi nayo ifite amanota 10, mu gihe Etincelle nayo ifite amanota 9. Aya makipe ndagira ngo umuze kumva uburyo ameze duhereye kuri uyu mwanya wa 11. Nk'ubu
ikipe ya Musanze niyo ni ikipe ya Bugesera niyo iri ku mwanya wa 12. No, reka tuhere kuri uyu mwanya wa 11. Ikipe ya Musanze ifite amanota 12 iri ku mwanya wa 11, mu gihe ikipe ya Bugesera iri ku mwanya wa 12 ifite amanota 11. Muhazi United ifite amanota 10, mu gihe Etincelle ari ya 14. Ibanziza Vision na Kiyovu ifite amanota 9, Vision ifite amanota 8, Kiyovu Sport ifite amanota 7. Kiyovu Sport biracyashoboka ntabwo yaguma hano mu manga, gusa bitewe n'ibibazo ikipe ya Kiyovu Sport irimo biragoranye cyane, bizagorana, ariko nta kundi no kwihangana ibintu bizagenda neza cyane. Okay, nitwa Mani Areba rero, iyi ni Kan TV. Niba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe kugira ngo amakuru yose y'imikino ajya kugeraho buri kanya, buri saha, buri munota.